Evo, taj podijel. Pa se makne. Najljepši grila. Ja idem u WC pit vode. Već mi je mesom luda. To se ne sve rekao, kako imam, onda da se kupa voda. Tako se vidi. Nije, osim. Je, kako nije prošle godine bilo ovdje? Pa da, kupa se je. Ko? Edgarna. Ja bih kakti. Čak prvi put je predno za jebance, kako bi rekli? Ja ti predno za jebance. Onda ova dva već si ovdje, to je mineralno. Neno, da te mogu zamoliti pokao vode, ili? Ne, a? Ja sam imala tugan kako moraju ići na rap kod vas, da je tu raj. Ne, ženski to drugčije zove. Jednu drugu stvar i sigurno je puno bolje nego to. Slikala? Ajde, samo doma sad ćemo i koji.